Keve Muhire Keve DJ Kemayere Mackenzie na Keve Blaise na Keve Piero Blaise Celeste arakinana na Pacific ariko bakura attention Celeste ariko umupira bawukuraho neza Celeste nanone Celestine once again attention Celeste Edouard Donest bagomba kwitondera DJ Kemayele igifaru guturuka mu burengerazuba bwa Afrika umusifuzi ahamagara abaganga ba Rayon Sport barimo Papa Quincha kujya kureba umudefenseri w'ikipe ya Rayon Sport witwa Iran Jean Claude waguye muri file. Rayon Sport n'umunyezamu Adolphe imikino itatu irashize nta gitego cyinjira mu izamu n'ubu nonaha umunota n'uwa 74 icyitwa igitego cyabuze mu izamu ry'ikipe ya Rayon Sport habuze umuntu ushobora guteramo. Piero arashakisha Mayele Dinjeke ariko umupira Celeste ukuraho awushyira kwa Captain M Captain Musa Esenu kombine zirapfa twagize imana Fabrice twari ntirasimbuza ariko araryama Esenu Musa ukuraho umupira no gusubiza mu kibuga n'ikipe ya Rayon Sport. Abareyo barimo baraganira hano banezerewe cyane. Irans Adolphe aratuza umunyezamu umuhanga cyane ukiri muto Piero Keve kuri Keve na Keve Irans Blaise Keve bawubakuraho Kevin Ishimwe umupira urarenga no gusubizwa mu kibuga na Edouard Donest. Abareyo bose mbona bishimiye cyane Papa Ziggy ubwo ni Mackenzie kipe Edouard Donest itari kumva uburyo kanya gato amaze kuyitera penalty. Abafana ba Rayon Sport bo barishimye cyane kuko barimo baruzuza umukino hafi wa 4 barimo baruzuza imikino igera kuri 4 batabura amanota win 2 na draw 2. Mumbabarire ni win 2 na draw 1. Imikino 4 uyu ni bawongera uraza kubaye win zibaye win 3 na draw 1 ariko mbibutsa ko batangiye phase retour nabi batsindwa n'ikipe ya Mukura Victory Sport El Wazil MVC batangiye phase retour MVC ibagituramo agatego kamwe agataho Clement Niyigena akaba aryamye hasi abasifuzi bakaba baje kumwitaho. Enako mbona Edouard Donest mukanya gato ushobora kuza gukora impinduka. Ndabona rurangirwa Pacifique yamaze guhaguruka. Pacifique rurangirwa
Rurangirwa Pacifique. Pacifique Rurangirwa. Ni nako kandi mbona Clement bagiye kumuvurira hanze, ariko ndabona yabyutse yamaze kwicara, mu gihe mana agenda sanasana anamwumvisha ku turirimbo twa kwinca, amubwira ati ese ngucira isiri. Pacifique rero akaba asimbuye Pacifique. Pacifique asimbuye Pacifique. Pacifique akaba asimbuye Pacifique. Dukundane akaba asimbuwe na Pacifique. Muri stade ariko Rwarutabura banayitembera ameze nk'uwibereye mu rugo. Hari umugabo witwa Rwarutabura abatembera stade yose ameze neza cyane. Attention, Kevin Ishimwe. Kevin Ishimwe. Kevin Muhire Kevin arashakisha Ishimwe Kevin, ariko umupira Fabien arawuproteje, uragenda urarenga no gusubiza mu kibuga. Ni ikipe Etoile de l'Est. Iminota ni 80 y'umukino. Rayon Sport kimwe cya Captain M11. Kubusa bw'ikipe Etoile de l'Est. Kufra y'ikipe Etoile de l'Est. Ikosa bakoreye Pacifique. Komeze mubane natwe Zirionizer, nitwe tubafasha kubagezaho uyu mukino kuri Rayon Sport TV. Rero nimukomeze mubane natwe, ibyo biratunezeza cyane. Kosa bari bakoreye Abubakar nabone yamaze guhaguruka. Kufra ihagazweho n'abataka babiri Rayon Sport yasezereye, igasinyisha Dinjeke nawe uhagaze ku rukuta. Ngonsu Samuel akabagararanye na Peter. Ngonsu Samuel akabagararanye na Peter. Attention! Goal kick. And it's goal kick. Rwarutabura abagenda asuhuza n'abantu b'ingeri zose. Aba Etoile de l'Est asuhuza abadaso, asuhuza abantu bose ati Chamapere Rwarutabura. Ati nuyi Kigali. Clement bikaba byanze arimo aracumbagiranye, muri kumubona inyuma y'izamu, akaba asimbuwe na Eto Habimana Hussein. Ni nako kandi Adolphe apfukamye hasi yikora aho amataka abiri ahurira, ariko si kuri iyo ngingo ihagaze mu matako abiri, mu bujana bw'amataka abiri. Rwarutabura bamubwira ati cara tukuriyeho n'ifoto we Rwarutabura. Hano bari ibirori muri stade. Nababwiye ngo uyu munsi turareba match yo mu kibuga no hanze yacyo. Abareye umukinnyi aravunika bagashaka activity igomba kubahuza, bagashaka activity ibigomba gutuma bahugaho gato kugira ngo amafaranga bishyuye 2,000 n'ahandi hose agiye hatandukanye. Bishyuye amafaranga 2,000 ku muryango, hari abishyuye 5 n'abandi bagiye bishyuye ahantu hagiye hatandukanye. Abavuga bataye amafaranga yacu atabagomba gusugira agasagamba. Boaz ati niyo nkuru ntubesha. Ntabwo niyo nkuru yari yavuze iki? Tujya gushaka ibyo niyo nkuru avuze. Ati Yusef yageze i Kigali murebe poste yiwe kuri IG.
nababwiye ko hano umukino uraryoshye mu kibuga no mu bafana rwa Rutabura abagomba gutemberana n'utwana agenda duha ibirori hano hari game iryoshye cyane aya dushimira cyane abantu mwese mukomeje kubana natwe muri uyu mukino ariko mukomeze munasome kuri score of course fatanyabikorwa mukuru wa Rayon Sport unabagezaho iminota tuba tugezeho mu mukino ariko ikanakugezaho ibyo kuba byiza cyane birimo amazi ya virunga birimo ibyo kunywa bigiye bitandukanye bya Skol barakubwira yuko rero ibyo byo kunywa byose uraza kubibona aho ugiye hose mu butike z'i Kigali mu Rwanda ati mwibuke muyisomeho umureyo usomye kuri icyo cyo kunywa na Rayon Sport ubu yiteye inkunga Irans Jean-Claude umupira urarenga no gusubizwa mu kibuga n'ikipe ya Etoile de l'Est Muhire Keve aragucenga n'ihame tanga pasi kwa Piero arashaka Mackenzie ko gucenga n'itegeko rya gatatu yize mu kiburamwaka Piero pasi yarahaye mugenzi we w'umurundi ayikoresha neza bamwambura umupira Kevin ariko pita ku mupira yarafite umupira uragenda urarenga pita ku mupira bari bamuhaye Samuel awukuraho bageze kwa Nkonsu attention Nkonsu ariko umupira ugera kwa Mackenzie wisukiza izamu vuba mu minota itanu ya nyuma iyi kipe ya Rayon Sport Etoile de l'Est bataka abafana bose ba Etoile babaza impamvu Rayon Sport bayihaye penalty ariko Peter we bakaba batayimuhaye abo ni abakunzi b'ikipe ya Etoile de l'Est na Rayon Sport bahagaze ku kigo cy'amashuri kiri ruguru gato ya stade ubu nabo bari kureba umukino bitagombeye ko bagomba gutanga amafaranga ibihumbi 2,000 ibihumbi 5 n'ibihumbi 10 bati natwe dushobora kuba twayireba Pacific Eto Pacific Nkonsu Samuel Nkonsu Irans akora umupira neza cyane yirwanaho Musa Eseno Musa umusifuzi ati Musa Eseno wakoze ikosa Musa Eseno ati Musa Eseno wakoze ikosa Pacific Piero Kevin ishimwe Kevin ishimwe muri bane Kevin ishimwe Kevin ariko umupira awuhereza nabi Dinjeke umupira uvaho arongera umuhereza nabi ugera kwa Fabien Muhire Kevin akozaho igitugu n'ibiryo byose umupira ukuraho barongera bamukuraho ugera kwa Mackenzie muri babiri Mackenzie arakuzenguruka Mackenzie atanga pasi neza cyane ariko umupira bawukuraho Samuel tera umupira muremure washakishaga Dinjeke umupira wanga kurenga ugera kwa Twagizimana Fabrice ndi ku kazi ariko avuga ko bamukoze mu maso bamukoreye ikosa abafana baracyahagaze hejuru bategereje ikiri buze gukurikiraho akaba rero yamaze guhaguruka Twagizimana Fabrice wanyuze mu ikipe nka Polisi akanayambarira igitambaro cya captain ari mu ikipe Etoile de l'Est ubu tera umupira muremure Blaise
Pacifique. Samuel umupira ukuraho arashaka Musa Eseno. Fabien na Celestin. Umupira utari kujya hasi ngo abahungu bakine. Buri wese ufashe no kudubagura. Musa Eseno. Eseno Musa umupira ukoraho. Uragenda urenga no gusubizwa mu kibuga. Umupira uragiye urarenga. Umupira uragiye urarenga. Ariko abakinnyi haba ba Etoile, abakinnyi ba Etoile n'aba Rayon Sport ntawe ukiri gukina fantastic football. Buri wese arashaka ko umupira wihuta uhita ugera imbere y'izamu. Abafana ba Rayon Sport na n'ubu ntibarire kuranga ibyishimo bibe byinshi. Igitego kimwe ntabwo barizera umutekano wacyo. Attention Pierrot tanga pasi neza cyane. Attention ariko kombine zirapfa. Attention Kamoso tanga pasi kwa Peter Shushu abanya Etoile de l'Est bose. Attention umupira Adolphe arawufata. Samuel araryamye hasi arikora ku mazuru, yikora no mu mpanka, ariko arikora no mu bujana. Asanga aracyari muzima Tiego. Adolphe adegaja nabi, wageze kwa Mackenzie. Umupira uvaho. Bongeraho iminota 5 ngiyo bongeyeho mu gice cya mbere. Iminota bongeyeho mu gice cya mbere bayongeyeho no mu gice cya kabiri. Attention Ilans Jean-Claude Blaise Nishimwe kugucenga ni ngihame bitangiye kuryoha. We na Mackenzie Blaise Attention Blaise. Umupira barimo barakina umupira wo gusanga izamu gusa. Samuel umupira ukuraho wageze kwa Muyirekeve. Dinjeke bariturana n'amaguru. Umusifuzi ati ibyo simbibonye kandi kosa ribikosa ruko nabibonye. Pacifique arashakisha Peter. Umupira nawe ugeraho n'umunsi Samuel byari kuba ari ibibazo. Abafana ba Rayon Sport basigaje iminota 3. Yo kuguma babyina cyangwa bakamenya niba bagabana amanota na Etoile de l'Est. Ishimwe Esenu aragucenga. Pierrot tanga umupira muremure arashaka Musa Esenu, ariko DJ ke baramusumba wageze kwa Celestin. Tera umupira muremure cyane barashakisha Peter. Umupira ukuraho. Rayon Sport irimo irafesinga abataka bafite imbaraga nyinshi cyane. Muyirekeve arashakisha Mackenzie umupira ufashe. Attention Mackenzie bamuterekasha. umusifuzi ati ono Mackenzie ugize akantu ko gutitira mu maguru. Ati ni goal kick. Mackenzie arebana n'umunyezamu. Numbaza ibyo Mackenzie atekereje. Aya ni ibibazo. Akaba asigaye iminota 2. Adolphe nawe ugerageza kujya gabanyamo amasegonda make. Akaba asigaye umunota 1 n'amasegonda. Adolphe ashyira umupira hasi atera muremure arashaka Musa Esenu of course banange Esenu na Fabien ariko umupira
aho umukuraho Breze na Piero bamaze kumenyerana. Keve Ishimwe shibura akantu neza cyane arashakisha Iranzi Jean Claude umupira bamukuraho ugera kwa Piero P23 ubwoko bushya bwa telefone Rayon Sport yaguze mu gihugu cy'u Burundi. Hussein Kevin umupira bamukuraho Kevin sigaye umunota umwe. Pacific tera umupira muremure awukuraho neza cyane Samuel Dinjeke twagize imana Fabrice aradubura awukuraho nanone Pacific. Etoile Doré dushakisha uburyo bwo kwishyura Peter attention Nwosu Stade iraturitse unbelievable. What in Nwosu Samuel uyu mwataka ni ibibazo, uyu mwataka ni ikibazo gikomeye. Amarira rwa rutaburarira. Ibintu ntabwo byumvikana. What in Nwosu Samuel